kēmu whiringa toa anō tēnei ma Paris Lokotui. Heoi, e whai ana e ia I te rārangi piro ehara ko te porowhita uhanga. I guess when you look at it on a different perspective, heading into a netball final is very different to heading into a rugby final. So making sure that my mentality is there, I'm ready to hit some people and honestly get hit as well. Ko Lokotui me tōna kapa o Matatū, e tuki ana ki te kapa blues I tēnei whiringa toa mo te Super Rugby Aupiki. Ahakoa I hinga rātou ki te kapa blues I tērā wiki, he aronga anō ma Matatū ki te whakakahaake I te taha kaupare me te whakakore I ngā kai kōkiri. Last week was a hard game for us in terms of what we wanted to do and execute, but I think coming into this week we've brought the energy, we know what we wanted to work on. In terms of our set piece, we know that we're ready to execute that and just be up front in the collision space. We just stick to our game plan. We can only do what we can do, so I back our forwards to do their mahi and then us backs to hopefully finish it off for them. Davis! Oh, wow! He tuatahi tanga hoki tēnei mā Maia Davis, te tuara waho o te kapa, kia eke ki tēnei taumata. Ko tōna aronga matua I tēnei wā, ko ōna mahi para. It's cool to have another, I guess, skill under my belt with my kicking, so I think that's one of our game plans to win territory this weekend. Paris, we've seen her just thriving and shining week on week, and we see the full personality of P. And Maia's certainly growing in that space too. Like both of those are super competitive, and we know come finals 40 we absolutely need to bring that edge. Ahakoa ka hinga ka wikitoria rānei te kapa o Matatū, ko whakatau ai a Lokotui, ka noho ia ki te ao whutupōro me tōna kapa a Matatū. Yes, at the moment I just want to enjoy my footy, and what that looks like is me trying to be at my best and play for my team. In terms of, you know, longevity in the sport, I guess the black jersey is a goal, but that's not something in the front of my mind. I guess time will tell, and hopefully I can keep performing, keep putting my best foot forward and just executing for my team. Kātū te kēmu whiringa toa o te Super Rugby Aupiki ki konei ki te taiwhanga o te kaha hei tēnei hatarei. Taiho ake ka kite ina ka hoki atu te taonga o Hineruhi ki roto o tāmeke makaurau a ka noho rānei ki ngā ringa o Matatū. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.